Inibingelele ngiphinde futhi ngingamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa usubscribe ulike bese uphinde ukhomenta. Ey'ndabeni ey'ngena njengamanje kubikwa ukuthi ukhonjwe indlela uNgizwe Mchunu emcimbini wamakhosi obulapha eMeva Mhlophe. uNgizwe Mchunu-ke ukhonjwa indlela kuza ngemuva kokuthi wakhuluma amagama angamahle wawabhekisa lapha kumakhosi. Kanti-ke uNgizwe Mchunu uthe mayefika nje emcimbini bamcela eceleni base bemkhomba indlela bathi akahambe la emcimbini ngoba awahloniphi amakhosi akwaZulu. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ngabe uthi ngalezi indaba zokuxoshwa kukaNgizwe Mchunu emcimbini wamakhosi. Kanti-ke lo mcimbi ubuqoshwa inhlaka production njengoba nawe mbukeli uyibonela nje la esithombeni kume uMC Gwajo kanye nomunye ubaba kuyena obamba uNgizwe Mchunu ngesandla wase emkhomba indlela wathi akahambe la emcimbini kamakhosi.